agaga palimega apalanna fasidaka kamina mega apalanna. Nomor si di dalam hadis Imam Bukhari itu adalah mengalirkan air. Kegayasan angka masigi na bangun tawe idi tanggungi sumur borna. Ya kotannya sumur bor tatanggung atau kagalung ang kagaga na pakete sekolah pondok pesantren atau sekolah atau panti asuhan na melo makbor makanya kuidi na sabak na pake mak jenne lolongan apalang. Sesawai jenne na miti okotana ninong ibere-bere makya palang. Matam maiukura na sarri makya palang. Kemudian turun ke akar tanaman, kemudian tanaman itu berbuah, maka itu berpahala. Nainung yero nanae, patapulo sona patapulo ni na din na capu ko atana. Setiap ibadah yang dia lakukan, kita didoakan oleh para malaikat. Itu barakah. Tasakamay pak, tongangi makadaki masoli, mungkin makala 20 juta. Tapi cica mi mangongkoso, ia panawat di paja talolongan ngapalan na nareko kama ilino. Ia nadena makanja bokongnya tapas sadia ilosori mulri man rasaki. Tasakamay tu tabawai makokwai ulawangnya tapunai okwe bolata, dia patunya punai pak. Itu hanya titipan. Ketika kita sedekahkan, ketika kita manfaatkan, itu baru kita miliki. Yana tu nak kedapat tasawuf ia pemapun naiwi kode maupun naiwi. Selama maupun ni maupi dia betul maupun naiwi. Betul ngana. Ia ko angka maupi kasara na mo katani dia betul mualai hakikin. Tapi ia ko mo berengi kasara na angkan itu hakikin na mualai. Karena pahala akan jalan ketika itu disedekahkan. Dan tidak akan pernah jalan pahalanya, justru akan ditanyakan dari kemudian ketika kita memiliki. Makanya bu aja nemegala ada ulawat tetaro mak bulawak gang kasiku macam lama nangulun ako lay boting pamuli titiyo ko kamalo ni ko tapi dito na ko tau penranya dito iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud birahmatika ya arhamar rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin. Wala haula wala quwwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Yang kami muliakan, kami ta'zimi Bapak seluruh keluarga besar almarhum Bapak Haji Abdul Aziz dan juga Bapak anggota DPRD serta para pejabat pemerintah yang sempat hadir, ibu-ibu majelis taklim dan seluruh hadirin
Dan insya Allah semoga kesemuanya mendapatkan rahmat dan hidayah beserta taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Situnganna ia ketemu bicara takziah, berarti situnganna ya dengi keistimewaan poliripong Allah Ta'ala tau angkai pasabara itaw nakanay musibah amaten. Dan itu pahalanya besar. Makanya situngan na takziah bukan hanya tanero matada ceramah, tapi kehadirat tak nareko ang kasalasidin na keluarga ta'li sulori pagmasin na po ng Allah Ta'ala nang kakihadere untuk mencaji pakbura sara ininawana. Itulah yang mendapatkan hadiah pahala besar di sisi Allah. Tapi yang paling pokok situnganna adalah mendoakan almarhum atau almarhumah. Makanya wilau kori di sini yang kehadere, walaupun beliau ini adalah peringatan haulnya, mari kita sejenak mengirimkan suratul Fatihah. Jadi ia suratul Fatihah ibaca ini akan pahalana. Jadi bukan ayatnya, tanya betulan na korang ngemelo ikiring, tapi yang ingin dihadiahkan adalah pahala bacaan surah Al-Fatihah. Nasabat tasik di huruf rilalan na suratul Fatihah itu 10 hasanat, 10 apalan na di huruf. Ia na romelo yakiringang lokotong mateli sebagai rezeki di sisinya, mamagi-magi na wad dinalolong syafaat imma gi atajangan asa ginanga dilalako buruk na makoto parupay mang ananungang asal makan na liwano akhirat mati insyaallah. Magi saya mengajak kepada seluruh jamaah na sebab makaday na bita narikogan na ipatapulo umat ku si puluh-puluh, kemudian dia berdoa, itu setara dengan doa satu waliullah. Jadi narikogan na ipatapulo na tumilodong, itu setara dengan doanya satu wali. Narimakona naro pasti ripalawangat ta ang kaitarima pakdongan na dengan doa kiriman suratul Fatihah kepada almarhum atau dan almarhumah, kedua-duanya kita kirimkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad ila khadratin Nabiil Mustafa sallallahu alaihi Sayyidina Muhammadin wa khususan ila arwahi almarhum Haji Abdul Aziz wa almarhumah Haji Abi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Situnganlah dega gacau upa i tau mati winaret komace bija-bijanna makareson. Saya pernah membuka semua ayat Al-Quran tentang yaumil akhir dan juga membuka hadis-hadis Nabi tentang hari kiamat. Jadi situngan na Bapak Ibu sekalian, ang kawatto na dega gasisa guna-guna na waramparang ni si bawa wija-wija. Al-yawma la yanfa'ul malu wal banun. Hari di mana harta dan anak tidak bisa lagi berfungsi. Kaya gawatto yaro,
nareko kama ilino. Na iya panayasa kama lino nareko. Ketika hari kebangkitan, itu berarti pura ni kama lino. Jadi okopya sorry monrito napadigaguna na warang parang ni si bawo wija-wija. Dena si tulut tau wija-wija menuntut orang tuanya. Tapi ketika di alam kubur, ia komo pikir buru dei patu. Nasaba iya ro alam kubur bukan alam akhirat. Terpahamnya? Jadi itu alam kubur ternyata alam akhirat. Makanya sininna dicengi angkai tapakangka untuk almarhum itu insya Allah sampai. Kecuali ko alam akhirat nah dia na cocok. Makanya dua mi kesempatan tuh. Nomor si diri waktu tuota. Nomor dua nareko angka tahu kiringangi amalak madeceng. Riwat tu mateta. Ia miru dua kesempatan. Apa ia nakama nalino kemudian dibangkitkan orang di pada masyar sabaran. Ia na tu nak kada nabita mau pa itawe nareko masih jay mati. Nasaba dek na paja amalak na di masih berjalan, dosanya bisa berhenti. Kemudian yang kedua, ang kedua telu keluarganya atau anak-anaknya buat dimilodong. Tapi iya kumakali na bita macila kita na reko akamaralino pampuno na sabak maka sama-sama ngitay mati na diga milodong. Aja na nakamaralino pa waktu na nakopit. Mati tay ilam matawe diga gatat turung. Tidak usah hari kemudian kita bicara. Nasa ko mo pilih. Makanya macam itu Bapak sekalian. Upasangnya kepada keluarga Bapak almarhum Haji Abdul Aziz dengan almarhumah Haja Capi Makada. Taki buarangi wakapat tamatota. Taki buarang. Kadangkala orang tua itu tidak sempat memikirkan ke situ. Makanya dia yang kayak hadir oke tapakan jaki pikiran tak. Bikin etis sangimaga sijak na nalupay kita kotomate na degaga tau tajampang. Jadi si sapi upakoling bikin etis sangimaga sijak na nalupay kita na rekotomate maka degaga tau tajampang. Ini pejabat kepala desa, lingkungan, anggota dewan, ustaz. Palingan dong ngasumite tari. Ya kumalak daki makanja ampe tamalak dapat tumalita lo kepada tarupa tawa di jaji dong ngasotari. Tapi aku to maseke de sisa gagat ya sisa mario mite ko tomate. Iya. Maka dai tomata tariolo iya riwat tutum na rekomata jangoko komatu amat jangan iya ko wija-wijam mumuranno nga buta ciwali ko. Iya ko tauliang muranno nga buta rapa ko. Maka daka anak talagi le harapkan milaw ngi buta ciwali mopi betungan na madodo mo papakuragay. Nasabatu ki lagi mandari nalupay ki. Iya. Lai kiri lo jupanda makule ya minatalipo ko capu idina. Ya kupurai kiri nga SMS mani kalalato ni kiri mata denang kan aku tanah-tanah maka madisi-disi moki katuma purani gemandre mana satu ki aja anak tay tanang idi na angkai tu makoko akasia galau tasiare ki buruk na tomato tayo matewe dalam 1 tahun. Akadua milaw masyar taluratu anak pulo na solalan na sitaung na akadua milaw siyare tomato talalan na sitaung na manas sa idi mapahangagama mopi maga pabija-bija tak ko din na pahangagama aja tatajang ni na siyare itu mesti ta sadari ro pa apalagi ko balibolata manitajang pajay. Idi arone makalang kabainay ko idi makunray makalang kalakay ko iya na pujisani ko totoo tapi ako tomate pasti juga akan meninggalkan terremoto makunray terremoto
Gana siulang pasti mapasa statusnya ko tu sudah 1 bulan bapak meninggalkan. Weh. Yan ang kanaduda yawa makome makada sabar kita semakasih. Anyo. Iya. Mesti saya ingatkan Pak Bu. Yan adena makanja bokong ita pasadia los solimun riman rasa kita. Tasakamaya tu tabawai makokwai ulawang ita punai okwe bolata. Dia patunya punai Pak Bu. Itu hanya titipan. Ketika kita sedekahkan, ketika kita manfaatkan, itu baru kita miliki. Yan tu nak kadapat tasawuf iya pa mapunay wi ko de mapunay wi. Salama mapunni mo pi de batu mapunay. Betul na. Iya ko ang kamo pi kasara na mo katani de batu mo alay hakikin. Tapi iya ko mo beringi kasara na ang kanito hakikin na mo. Karena pahala akan jalan ketika itu disedekahkan dan tidak akan pernah jalan pahalanya, justru akan ditanyakan dari kemudian ketika kita memiliki. Makanya bu aja na megala da ulawat tataro. Mak bulawak gang kasiko. Macam lama nang ulun na kulay boting. Pangmuli titiyo ko kamano ni ko. Tapi dito na ko tau penranya dito. Iya. Aja tak kada nak nukumustas, iya meli, betul. Sebenarnya perhiasan wanita itu semua tidak nampak bu. Ia tu ulawan nama kunrai anu tasuk bumana tu, kega nomor di rantai, itu kan di dalam. Yang kedua anting itu juga di dalam. Yang ketiga kalung, yang sana gelang, itu juga di dalam. Karena auratnya wanita itu kan ditutup di situ. Itu selain itu hanya telapak tangan dengan muka. Makanya tatsuk bumana tu lawan nama kunrai. Ia makoko masumanang. Makanya saya wasiatkan, dek na marigaga ang kaulawat tapun, dek na marigaga, tapi jangan berlebihan untuk memakai. Ang kayasa makada sipato. Paya makoko apa itu sudah jadi masalah. Kemudian upasa toki makada kaon na tapasadiya leta. Makanja tu ko manasa ang kawakapata, manasa ang kapasidakata, toli ilolongang. Na iya ko mabicara pasidaka itawe, kega agaga palimega apalan na. Pasidaka kami na mega apalan na. Nomor si di dalam hadis Imam Bukhari itu adalah mengalirkan air. Kegayasang ang kamasigi na bangon tawe, idi tanggungi sumurbor na. Ya kotannya sumurbor tatanggung atau ang kagalung ang kagaga na paketes asikola pondok pesantren atau sekolah atau panti asuhan na melo makbor makanja kuidi na sabak na pake mak jenne lolongang i apalang sesawai jenne na miti okotana ninong i bere-bere makya palang matam ma ukura na sarri makya palang kemudian turun ke akar tanaman kemudian tanaman itu berbuah maka itu berpahala. Nainung yero nanae patapulo sona patapulo ni na din nacapo ko atana. Setiap ibadah yang dia lakukan kita didoakan oleh para malaikat. Itu barakah. Tasakamay pak. Tongang makadaki masoli mungkin makala 20 juta. Tapi cica mi mangongkoso ia panawat di paya talolong ngapalan na nareko kama ilina. Itu pahalanya. Jadi mestinya macam memang ima kasibir aja na di pajama ina. Pangkat tu tahu pak dega na jama de na pigaw ina. Na tuli lari pahalana. Ina tu nak kada ko surimonri ang kata ko surimonri masela mite di jina kau jama ya maja na ka makalada ga pala mangko kada de. Iro na na pure mo pak guru mancaji guru. Mancaji guru ang kamurina. Iro pure mo pak guru ang ngiro na ya no na pak guru ang kumuri-muri na. Muri-muri na mancaji guru. Jadi iro pak disangang pure mo pak guru ang tatala imalabbar di tangana umay na sabari na amal kang imateru iya na rutulialit ko hadiah ko kung Allah Ta'ala pahala. Makino. Makay ka pa termasuk itu kung kagalut tak melo na alalalat tawi talilaloy.
Mereka tu tahu dia napahangi. Nasa kurang itu galungnya. Dia napahangi itu. Ia tu galungnya ko talay lalang, ia itu tak punay. Ia tu tasalay matu mau paki ko talay. Isalay wija-wija dale ko ningerag. Makanya yang diwakafkan itu penting. Maka dia kata maka seke pak. Mi polay bata galun na dia na melo. Yeah. Dia na kurang. Tatamba mi. Nasaba pahalana. Natasalay man mo. Ya kuidi yo lomate lakay na lakay bayneta. Manasalakay mon re malay. Ya kuidi bayne yo lomate na bayne lakay ta bayne mon re malay. Makwami ito. Iya. Aja takala na puji kilakay ko na puji sani makokwa. Iya ko mate masa gede nak bayne na tuki lagi melo mak bayne palay ko mate. Ah, dan itu penting saya ingatkan Pak Bu. Kadangkala kehidupan ini kan dia disadari. Siya kaje tanah tu kelino. Sinampalada likulli sain hasabi wa hasabi ummati baina si'tina wa sabaina sanabita antara 60-70 tahun. Dia namita Pak Bu. Makomoto maloli suki makadwe matoni. Iya. Makomoto apalagi kon kanila sa ito limampi. Na tandra-tandra matangang itu kan nomor si dia nemu ba na ubange tandra na ito. SMS na lang kalamo ito. Iya na mapat di na tu mato ni ko tumakan de tandra to ito. Iya. Natandra manang ito Pak Bu. Maperingerami. Nasabaka de gaya punay ito kahapakai mi ito kanya hamili. Ito tak kalewe hapakai mi de gaya punay ito matay hapakai mi. Iya kunalay po nga latala nalagay pakita selesai de gaga. Jadi dia tu gaga hamili hapakai mi. Yan na to ampay natin nga gamay iruba watak kalewe. Terutama di makunray aja na tapalit te ironita. Nasa deto je ustaz. Aja tapalit te. Nasaba makumimatiro na kibo po nga Allah Ta'ala. Sukuru kiro pak berena po nga Allah Ta'ala. Ya kumeki pompa-ompa kita lengiban ni cila. Aja takallu inapa tapaleko palete. Kapot yung makunray na paleko nakallu na pa na paleko pati ko nga ngetamo. Iya. Aja. Karena kita hak pakai bukan hak milik. Na pinran nami po ang Allah Ta'ala. Hindi kahaga to ba? Hindi kaya pun na ito. Maka je kung kau to na tetinra na pa itulay ka chaspion na. Inra nyo to na napay palete ka chaspion na loko chopo na kama chay. Makumati ito po ang Allah Ta'ala. Maka di na ko to. Ni mo bisa wala kumaji pinalete. Kan begitu. Iya. Dia nalarang ya agama itu macantik Pak Bu, tapi jangan merubah pemberian Allah. Aja na to ka kita Pak, mega to ka kita nasa macantik ko televisi ya narupan rasa. Iya. Tapi dia to nakoto penrangnya. Masyaallah. Jadi usahakan ya makada ka nak macaki. Usahakan inang kawakapat. Tadi itu gitu nami kanang kung kamasigi ibangun nang kasamit tapatamo kutong kana tu bolata ko suruh. Nabi ta makada mambana masjidan fid dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Nigi dito na kada nabi ta nigi bagong di masigi makadami mambana masjidan. Nigi ta bagong masigi. Dito na kada di masigi. Jadi aja tak kala bangun di masigi man rasa ki ko di masigi. Iya, jadi maka nabi tanigi tau bangun masigi o kolino karena po Allah Ta'ala ibangungan ng istano ko idala surumuri na po Allah Ta'ala. Jadi itu tahu angkay sumbangan na ko masigi ko makbangun ite tatta angka hotele na ko suru. Angka bola yaki borang. Namo din na sampajang. Iya, natanya pa sampajang janji pasti dak kami. Namo din na sampajang, demi na tama. Ang kabola na tapi dia na tama. Makanya kasi tonra akimi sholat wa atu zakah. Kasi tonra yan. Tatongi sampajangin na saba itu kuncinya surga.
Kemudian wa'atu zakat, keluarkan zakat. Akan majasak ki itu pasti dah kay monri pa. Ya mo to sakka ijolo. Ya komen re ya si tak tadupe sakka ita pala yolo. Ya je kanja tapo dami mangibas nas naki buah karung zakat. Na piloks memang ni rumah kada zakat supaya kumopi galungin ni pasu memang. Ni makun raya linay marajin. Pak ya kui dompingi galun na mo bapaan. Ya kui guguy galun na bapaan. Mak bajasi te galun na bapaan si sanay daros galun na mak na. Jadi upasang ya, jadi usahakan tapakan jaki sakae na sabak ya komeki misang waram parata tatamba atau de sakka nito. Apa iya ko iya tahu nge maka majasa ka kisi di juta na tahu pe masih di juta si tengah berarti 50% dari termindre. Iya ko pasti dah kakak dia na cocok na sabak dia hitungan na. Iya ko sakka ka mana sa 2,5%. Komal iya ko ase kal 5%. Nasa di na mega. Maka po yite ka tama dari kina sa dina siya gay dupa man yan ang kamasa dina siya gay dupa siya gay may majum pano nasa 5 pante siya mo dupa nasa 20 mi karong na 5 pante tung pano 20 karong mo dupa ya kini 20 karong mo pano na 5 pante mi mo dupa dari kino cindi mi ana pano na begitu makurasukurumi jadi usahakan ya ropa po tapakan jaki. Yesu kasakka wakka sekke rakka si cawe ke mana itu? Napa ni denanre api pak? Aja na takada tanya na suri mo direkeng lino bawang. Denanre namo boleh dito na menanre api. Namo na tu nu tahu api tu dito na menanre api ko makan jay sakka. Nasaba kayo na sakka eropo. Cari pawasak makin laggai na mapacing. Di kung kagagay lagga na mapacing berarti cari pani lagga. Na dito nanre api dara eko de na macarepa me tu nanre api makumati boleh tanyami carepa maka tulu upel mo bola ko cocok ni mapacil lahiran na tapi hakikin na de jadi namo na tuno api tawe de to nanre na sabak sipak na mi api matuno ya ko nalagay sipak na pangalatala apa sipak na pi na tumi anu macarepa kama ko itu ya ko makadaki mitaw kinanre api bolata na magampang pakanja ki basaka na de na menanre namo na tuno api ta de to nanre apa de garopo na kama ko itu ampai nabi Ibrahim 40 so na 40 ni na ituno de nanre api maka de pangalata lang podang api acake ko de nanre nasaba magay anu mapacing de nanre gagay ko palenda kang ko de na itu dasar na nang kaya sa mula balu kaya sa kumanam itu menre ase baru na denan rejolo ko de nak baca ko manam itu tapi na pasalamana te makokoy kira jadi ini penting saya wasiatkan mesti tapakan jaki pasti dakata komeki selama apa itu tau mabasay pa ay lay puji manang namo to seke puji toy yo po tau kat di itu namo to seke cacat to bahkan dalam satu riwayat pernah saya baca pak dalam satu riwayat maka dia kong katau sekke latuki anak ta kona makun raya anak ta jalalu tatarimay apa tapatam iya dalam riwayat itu ketika ada orang kikir yang datang melamar pak ia tu tahu sekke okulino dega sahabana namo ko suriman riwakoto tulilo chan iya aja teman sekke pak Pak ko tahu maseke itu namo tahu seke cacati makala tu tahu seke payanu padal na wali na pali iya iya napa dia komeki yang enggak tahu kanja abas sabawan ni pasti enggak kita tahu kanja namo pura ki lau salah 10 tahu ko makai mabas sakit apa tahu kanja ki tanya pasang pajang ya ko pasang pajang ite makala ite tepat ya ko pasang pajang ina maseke makala ite pasang pajak bawang ya ti samesang bawang lasuna dito kay isa na lasuna ita kay lasuna chala ilalle uli na mamas to ampu naman di tangan yan na riasa bawang isa na yan pa'y kung kabawan na tuto matoa bawang palagi kung makali ustas bawang
Tapi jalur keselamatan, ia rolet yang asalamakannya Pak Bu, mega lalanda, mega lalanda. Angka tahu salama nasabak sampajanna, angka tahu salama nasabak sikirina, angka tahu salama nasabak baca Quranna, angka tahu salama nasabak ampe-ampe medicin lau padana rupa tahu, angka tahu salama, bahkan kata salama apa? Gara-gara olok-kolok nih woi. Iya, jadi aja tak kada mako apa tadi, detona teh mana suku Pak, dia lepas suku mana. Angka tahu kusuri mas sampaja maka galak tapi kusuri mah puasa sana itu ramalangi sa disipan rasa toka. Angka tahu kusuri mas sidak ka maka seke tapi aku mas sampaja sunat dia gagak kalai. Angka tahu kusuri mas sikri kita tapi aku mengaji ulang-ulang temak baca Quran. Jadi masing-masing kita punya kelebihan dalam ibadah. Aja takkan ketian dia nak kena sumbah, tu dia nak kena sumbah, tapi kita melihat bahwa tidak pernah alfa solat sunnahnya. Jadi nanti itu ibadahnya dia dari situ jalurnya. Yang penting kata nata puasa itu nata sikri itu nata ngaji itu nama seke itu ni desi saga buat dah. Pamase manisapa. Tapi dia itu kagak tahu dia kada cina Pak, kemana mau? Cuma kami tahu mega tasalana. Deto tu gak tahu madece suku tu pasti kekurangan. Namo pikko bate tamite tentang kekurangan. Iya. Jadi nanti ampai deto tu nawat dibenci lah date ko kata si benci ke jamu ta benci lah dai. Kamu tu matut nang kane waiki. Apalagi ko pak politik pajai. Jala lo tasi salah-salah. Di kiam itu ko watun na makampanya teh na madarino kacana to na. Dia ko terpilih madari tatutu rapat. Tapi dia tu nak apa dewa deh. Iya. Apa agan asak nana pura mau wajah napa kak na pilih. Iya. Maka na tua tak ko pura ko wajah napa pilih Messi ko yale. Nama kiro. Yo poko de na wajah kitu di napa pilih to 5 tanak materu. Yo poko tali Pak Berena maka ka selesai. Ini mata puji tu. Tapi dia tu kagak ko dia. Ibadah kay gatonroy matuk ya kapoy. Nomor si di sampaja perlu jalalo tasalay. Namo magarepata sampajang. Ya pe ko de tu le tepat waktu maka tama loroy tate 12 liwat 5 menit. Namo tate si di pita jaman. Kopi lo sampak betuangan lah. Dewa kada tundai sampayangnya de. Tapi maka aja tak kada. Ia minas sako pamula waktu. Ia kui monrina de. Tata ia sah. Bahkan makada nabita. Ia kong katau mas sampajang. Pura rokok sirakan. Natamo waktu berikutnya. Masih dihukumi sholat pada waktunya. Kaya sapura ni rokok. Cica napa toko pole rokok. Masa pajalororo. Natapak bangasa ratau maka dia nabita lai hukumu ngopi itu tema sampajang kuwatuna walaupun ekornya sholatnya sudah masuk di waktu asar tapi karena kepalanya sudah ada di duhur makiro cuma maka dami nabita abdalus sholat awal waktiha si kanja-kanja ne sampajak ko pamula waktu nasabak magay mahaja na jito mabela idi na ko yoli anak tatap payoli na tapang kamaryo nya way yo po ko katalupi goray sigari gini si makiro mangundangi rapat tate arwa na tate 10 pinangka manre manitay nang kay na liwa kunrun mako tapi ako yundang ite apalagi ko de panatawa de panadapi waktu na nangka tate arwa undangan tate pitu nilang kamu kan kasih matajang malah dai porano mako mati itu po ngala taala ko tate 12 na tama loroy na sitangana 12 mong kami man ko masige tudang iya tu tau ijanci pamase maraja ko po ngala taala yan na riasa menunggu waktu nang kapo tu tau kama pitay na palari panapay naganggu setan pura ni nala salisapa dan kita si bunga-bunga na cuke si padahal pura ni bataw napay ni ngaraman wingkir sasay day panipulong na pulo si napay liwa karena kok bangit katotaw bapi masalawa pita na cakarudo jadi kapangaro itu
Tahu usahakan, tagang kuliangan. Kung makada, katuto tau makada sibuk ki ustaz. Sibuk ki pa dito masampajan. Kada gamay ma pa sibuk ko kada tol masapadale. Sigilingan ni tu kapang. Mana kamalupay malikoy dale negara-negara masapadale. Mastina salay bijole tu jama-jama masapadale mula ko matoro ingi dale. Laong ko jo milaw ko matoro ingi dale napa ko joka. Ina tu ampai sore masampaja subuh na palo galung. Isure masampaja subuh na palo pasay. Yo po siya sama ko koy. Ang kami man ko pasay di pa na subuh. Tapi dito ka to penrama ko ro di nga. Aja. Ya lalu ko tahu pandrita pa hakiki babu. Saya diwasiatkan itu. Ya kome ko barak ka dale muna ko masapa dale ko masip pitanay na pa ko maso. Yan na to nakada manu e mature. Iya tu manu dito na may makali ja ukutan na mapatang. De pa to na mapatang de pa nalabos so mata na so nenre na ma-check. Tate 12 matu mo ni nataddo isiban na nasaba no imalay ka sa pertiga malam. Melo isubu matu nataddo si isiban na. Ay, masih kiri itu. Apa itu malaikat penjaga siang itu sudah turun. Masyep itu nano, ya napita na tanen no ni. Tegere. Tasapulo na jaji manre menemo. Makare-kare minanre. Yo pui dicit dia nak tajaji na mo andre na makatoraji. Naikala yo kumanu Tegere. Yan nanti akong kataw makadang kana kada pegaya nata. Dali lopo ya tu bukan main ako tasik dia na makasibiang tatang kalolongan kaya syafaat pahala. Na mau paula de tu tau mega na pa oi tau pa na tu tau mega na. Pa makada na bitag kaya syafaat pahala ko pura mo ya kay sinin na de ching na pigaw ya nata ang kabonus na lolongan tawatoy. Yan tu nakada na bita siapa yang meninggalkan 2 atau 3 anak perempuan ahli ibadah, ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Iya tu anak makun raya syafaat. Iya kung kedua nak tanak makun raya na pasampajamu akaran nuki. Dia na pagisay ki pong Allah Ta'ala pinaraka. Iya mi ko aro anak aro ni sabaran ni. Sabaran ki koron ni. Pak dega apa jaminan na koron ni na makun raya ni. Dan itu pun ahli ibadah kata Nabi pasampajam. Yan na to sampai wilodon nabita supaya mega anak umat na matu madimonri makunray. Yan na makukuha manasay. Kaning kamati tani makunray de. Kamana karon ni kumisudok na mo. De na. Iya. Pak mangka riwayat uruntu maka dade na ka malino na rekode na 1:50. Kato maka 1:40. Jadi 40 makunray na pasi di arone perbandingan na penduduk na dino na pakamalino. Iya. Maga na kira-kira jagay arone ko ci di mani arone na patapulo makunray. Tanang naway ni gare. Aja na narone tapu iti na ko ci di tilay na patapulo iti di ramah ko mani bateta jagay. Makole ba nito batebe jagay wi makunray sorim ri akhir zaman si bawat jagay wi arone be di akhir zaman. Tanya nak makunray bawa mapabitaw makokot. Namo arone mapakataw-taw to. Natanya to malole ba namo to matoy mega to ginte. Iya. Mega Pak. Mega terpengaruh. Biasa nak malole ini makoko namo to matoy. Apa iya na roh HP wiro? Iya. Iya na roh HP we. May galak gunana tapi may gato kasolangan na cecawali na sa to panditata. Iya iya ko idi melo makigunang ko deceng mancaji deceng tapi ako mi palo ko jay majay makwa may gato makadapak bali tu HP kakade nang kana bali HP ya ko makada ko talu to na tapu tau makatan ni HP mi tu pak bali makit. Iya. Makanya saya wasiatkan, terjaga tantangannya sekarang berat Pak Bu. Jangan gampang. Makanya kung ka masalah aja na Pak itu ko HP tak buka mana pita mana. Aja na ni sama nang ite masalah tak. Iya. Mapangewala kay na tapamaki buat status. Oh ternyata ka begitu. Pi.
Lagi ko makibuan ni status aku tersakiti weh. Kenapa? Kung ka masalah, ambil air wudu kemudian sholat. Nah sebab degaga komunikasi langsung si tembus po Allah Ta'ala tanpa perantar kecuali sholat. Ya kau pak dong ngamit tamu pai tajam. Makanya kau macan ring lah, kait aja tilo dong. Iya. Aja tilo dong, matenggal ada i. Nak kedua mi malaikat malapuro so sining, malapuro so kami sih. Maga ni ko jumai na chandri. Nami lodongin ade pa dilapuro. Na catak mi malaikat, aso satu dicatak mo pa. Aso hai catak mo pa sini pina pelapuro. Na wadi tubutin ade pa dilapuro. Na makiro. Dito na wadi salah ka malaikat na sabayalingi tugas akadua ko malapuro si minggu. Aso sini mulapur aso kami sih. Makanya Nabi minta kalau ada kebutuhannya umatku mendesak, suruh ni masa pajang. Nah sabaya sampajangnya sifat bicara langsung si Bapa Allah Ta'ala. Nah catak mi malaikat pahalana, tapi urusan tas urusuki langsung si Bapa Allah Ta'ala. Iya kok pak dongeng, nah catak mi malaikat na pernah lapor. Sama kira, ya nanti ya ampai dia usah pakai ya tu kau tahu liwat lampe na don na kupur mak beresalah. Aja na kupur aku mak beresalah na tatutu ni tu. Walaupun doa sesudah sholat itu dijanjikan mustajabah, tapi dia kacau ikut dalam sampajang monrimil lawi, na sebab sifat bicara langsung itu Allah Ta'ala. Kamu kira? Pada kena mata lipongi, aja dapat dia patah lipongi apa kau milau. Salah-salah itu maka dia malaikat terlambat kau bos. Na purono nama bicara. Kamu kira? Mestinya dipahami. Makanya seluruh ibadah itu kan ada sholatnya. Meki joka, engkau doa musafir. Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Ya kota baca ya raja tu pasti sambung. Terlalu pak dongeng itu Pak Bu. Bismillahi tawakkaltu 1. Alallahi 2. Wala haula wala quwata illa billah 3. Ia kui baca Bismillahi tawakkaltu ini akan ni agak ya kata joka. Agak tak kata joka. Meki lau masinga, meki lau siruntuk, meki lau maga atau dalam perjalanan aja tak masalah maka nak musibah deh. Tak bacanya itu Bismillahi tawakkaltu. Nasabak upam mulaiwi, nasabak barakaasan na po Allah Ta'ala. Tawakkaltu okoma idi madenun. Napaki makada alallahi sinin na mele urus ko mana midi uparewa po. Napa makada degaga elo ulle ko tu elo ulle tamana mena tiasa la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Jadi baca ba bismillahirrahmanirrahim. Napa gini meti cupu bola nama ko napa tu. Awe. Iro tomato tariolo macam makada kiasan makada cengari copok bolamu ya kumita mau pi copok bolamu tu de salama ko tu yo pi copok na bola te cengari ya nasang itu copok bola ajojo na ului ajojo na ului dia tu ni cengari cukuki dicukuki jojo na uli ya kodega kay bayangan na uli kada aja mujukka abalatu nyana tu nasa copok bolamu dia tu nakala copok na bola ye monroe ye copok bolamu iya yo pidi ma copok na bola ta yonro ye cengari dia tu le cengari pak liwai belana. Makanya tu nak kali copok bola mesti tongan na ului tu jojo na ului na suruh kit minta. Apa ya tu tahu melo enakan na musibah kalau dalam hikmah itu dia metode tu ga jojo na ulun. Hilang itu bayangan kepalanya. Apa dia tu gaga napakang kapong Allah Ta'ala dia na lingitan ra. Tata na lingitan ra dia na lawawang itu. Kung kataw maka na mati mandada, dia na mati mandada. Sa palay ko to maka de. Iji tiya sa mati mandada. Ya ko sila lo na jaji na mati tiya sa mati mandada.
sila lo na mati. Ya kumunrumi 40 tahun nama pamate dia na mati mandadak na makatit katuwa. Manang kamu asa mati mandadak. Na 40 tutu. Ya mia sa mandadak ko tak papas jaji na mati. Yanti asa mati mandadak pak sila lo na jaji na mati. Ya ko 50 mo tang umuro na mati dia to na mati mandadak na makatit katuwa. Ang kamana tu tanra na meki matinro katanda Cakarudo. Papedale mana ngito? Ajalalo ta sa saya tu Cakarudo pa mega to taw na mo tinron na cherito. Mana ka mananasa makwa mata patinron. Awe make ga tau pa che matinro matanna. Egan na jama ku uruntu. Ang kalalo si minggu din ang kalatinro. Macalla matanna pada komelo makbetu makdara matanna. 1 minggu tidak bisa tidur. Aja papedalela dia tu Cakarudo maga na kene langsung bangi matinro dia tu Cakarudo matangangi mapeladio tu nata pamatinro bawa iya na tu ampai maka nikmat salah satu nikmat itu dan tanda itu dalam ngantuk aja ta seseleta akada nabi taja muga bawang ya lemu ya ko Cakarudo ke tinro ki aja takar meno aja na jolo apa pisawi apa ya ko jama-jama tataja maka selesai jama-jama aku dega selesai apalagi makun rei dega selesai zaman pure masasa melu madako sesak pure madako sesak memen re manasu pure manasu men pelenanan re pulang pelenanan re me ma bisa panne pure ni man re matu ma bisa pure pulang bisa panne mesi 50 sesak pure 50 sesak mesi lepi pure lepi sesak mesi lo manasu dega purana iya nakala selesai pijama kuas sampaja dena na sampajang iya na tanne di papurai makiro dega purana jamanta tu ya gari arone kamu iya dia betul kan coret jeung zaman makun raya makanya ti pak guru ki ibu ya kotome matinro ibace subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 34 supaya sininna takko etak de mana kotomoto itu pak buranya ya kau mapabuting yang kata saray na mapadimali atau boleh ki mangoto mabela pura ki makareso maga na mapadileleta ya bamu tu tabaca ya tu ni pak guru ngi Aisyah ko nabita anu pati mah kami lawi pembantu nak nabita melo ko pak guru lebih makanja daripada tu milawi kaya rumah kana dia nanti tidak fit agana sanabita baca subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 34 ya kan ditutup Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukrata wa asila pas singkeru nasan makanya 100 kena bita baca ya dena matakko de topa tu nama pat dia lelena apa angkat tu makun re ko pure matinro napa moto mondo tak kajenna madudu nyawa iya tu baca sebelum matinro tapi sebelum bukan sesudah bangun riwat tu melo tak matinro ni baca pa itu pak dongang yang kotomel matinro mak jenneki jolo baca Fatihah pak dongang matinro bismika Allahumma ahya wa amut napai baca Fatihah kepa kulu Allahu akatelu kolong surat bil falak akatelu kolong surat bin nas akatelu alif lam mim kahum muflihun ayat kursi napa 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah la ilaha illallah 100 kali subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 34 alhaqumut takasur kaciceng kemudian subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah kapitu mari ditebaca lo kah agak JP tak baca iya baca mana ngira bu Fatihah kepa pada koto masjid ke 400 dirham berarti 40 juta baca kulallah wa katalu pertama korangnya kulon seberabil falak supaya dia nak ganggu ki gangguan jin baik itu kiriman-kiriman kulon seberabil nas untuk pakai salama alif lam mim sampul muflihun untuk akidah ayat kursi itu pagar 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah supaya dia nak ganggu ki jin bismillah ke-20 sidi tutui supaya kongka ilmu hitam nak kiri tawe kemudian yang kedua pencuri tidak akan naik ke rumah orang yang membaca itu detonale lempak bolana detonan reapi kecuali itu tema bolok wirisaloe wadi memang ala lempak iya kan itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar la haula wala quwwata illa billah ibaca kepitu maka nabi tak aja mu matin roko de mu umrah ke cicang
kega sang umrah, ya tu ampai ko to matawa, apa kan nyeri baca. Makanya kapiti baca, karena itu sama dengan umrah satu kali. Alhaakumut takasur baca cicak pada ku baca sisa buaya di lalana korangnya, hadis dari Aisyah. Ya. Agak kita baca ini. Tiga kul, alhamdulillah. Tak berungang ko pala limata, dia micu ya berungang min apa ya sapuang. Oko tak kalena riasa mandi ayat supaya nomor sidi dia naganggu ki makhluk halus. Ya. Kemudian yang kedua dia tu nanu kita kolok bahasanya beli penge, bahasanya kelejengkinge. Namo bahkan nyamuk itu tidak akan menggigit. Itu sampai suruh ki masa pun kuat ya betul kan mandi barakah. Namo je itu kotomilau doang. Itu tu Fatihah atau bi barakatil Fatihah. Itu kemudian dihisap, diiso ikupur yang napa ya sapung kuat kalewi. Ilawi barakan. Itu namanya mandi ayat. Jadi itu dianjurkan oleh Rasulullah. Mereka tu pada ayat kong kamapat diutu baca, kamato tu baca pak. Jadi sebenarnya banyak. Kemudian mesti makada kau nang kamu dalata makanja pi on rota. Apa ayat tu alalangin kamaki alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam kubur. Kemudian digiring kepada mahsyar, nanti di situ baru mizan, setelah itu titian siratal mustaqim, kemudian antara syafaat, kemudian antara surga dan neraka. Komuniro. Tapi angkat tu tahu kok pinaraka napi jemput. Angkat tu pinaraka ni jemput. Angkat tu pada mahsyar ya len naungan. Angkat tu kopi matu titian siratal mustaqim bisa dibantu memudahkan melewati. Angkat tu komuni neraka napi Allah. Syafaatnya Nabi tak tu dan rupa angka syafaat khusus sebelum masuk neraka Nabi sudah beri syafaat. Angka tu syafaat umum kopi neraka na payala. Iya. Jadi iya ko Quran de. Iya ko syafaat Al-Quran mapamula la kuburu na jagay meman ni. Si salah. Iya ko syafaat na makanya katu surat apalah ya? Suratul Mulk tabarakah. Tahapalah ibu. Iya napalamu itu suratul Mulk insyaallah. Itu menjadi perisai di asap kubur, dalam asap kubur. Maka di Nabi surah Al-Munji'ah. Biasanya Al-Munji'ah perisai dari asap kubur. Tabacai tapalai. Iya ko tapalai ne waiki insyaallah. Angka riwayat itu kone maka angkai malaikat pacalai melo calai nah kada suratul Mulk aja nasabangka ka ilalanna. Maka dia tahu kalasi. Iya rote tau pase, tanya tau musria tau pase. Iya na pole boto rewai masampajang inapa mengaji. Baca suratul Mulk, paboto. Salat tapi pase masampaja masampaja. Tapi boto matoy. Na baca mati suratul Mulk sampai dia bisa hafal. Iya na waktu na may calla, makanya suratul Mulk aja mo calla nasaba angka kailalanna. Dan itu tidak disiksa. Iya, barakana suratul Mulk. Tapi dia suruh kilau boto maka dama angka pa boto ipas salam aku suratul Mulk. Iya. Jadi itu penting. Betul kan ya kokoran syafaat Al-Quran sebelum masuk ke neraka. Pak ni kamu tu lala syafaat meloki dalam sakaratul maut. Itu ampe ko sakarat itu Pak yewai. Peko beti mewai jeneki. Pak enang kamu jenek nate na mati sahih. Kemudian talkinkan dengan kalimat la ilaha illallah. Ya kau dia nulek baca. Magina la ilaha illallah Pak. Matanya syahadat. Matanya ayat kursi. Magina suruh baca la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah. Ya kau syahadat kedomo patimu. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dena cucu itap pukul dena kedo timui. Ya ko la ilaha illallah dena kedo timui lillahi mi bawa kedo. Bahkan nang katawan dibacai Allah. Pak dua tu hadisan man akhiru kalami la ilaha illallah, padahal jannah yang lain man akhiru kalami
Allah pada halal jannah. Jadi kalau dia nanulek baca asyhadu an la ilaha illallah, ya mana Allah. Allah. Tapi kalau nulis mau baca, kita suruh baca. Aja tak baca ni ya, ilala ngemi. Makanya laki nu talkinkan, tuntun dia. Ya kau pura ni dah baca kata la ilaha illallah. Amma kau ni aja dah tahu sih baca pi aja. Amma kau ni ina pura mau nak baca. Ya mi kau pura nak baca la ilaha illallah pasti kan nak tak tuntun sih supaya akhir kalamnya itu la ilaha illallah. Mereka apa tahu nasohai pura mula lah ngarola ilaha, tapi dia nak baca. Mestinya kayan dianukan itulah orang yang meninggal itu, orang yang sakarat. Dan dibacakan surah Yasin. Bacanya surah laki no mau takum di surah Yasin. Kanya tu dibaca surah Yasin. Tapi surah Yasin tanya Pak bunuh tahu ah. Pada semana de syafaatnya itu. Makanya itu orang kata pandrita di kitab hikmah itu nasuruh ki baca surah Yasin untuk orang sakarat itu angka yonri lepang. Bukan salamun qaulan min rabbir rahim, bukan. Tapi yonri lepang itu kalimat mubin. Fi dhalalim mubin. Lepan yuk koron apa ilau dong. Itu 7 kali terulang dalam surah Yasin. Jadi ya narutabano kuna dapi ro lepang. Tanya salamun qaulan min rabbir rahim. Ia mini pakai salamun qaulan min rabbir rahim. Kong ke keluarga tak dalam perjalanan, atako nak kena musibah dalam perjalanan. Atau melo kiko bapak bilodong ngina salama kui salamun qaulan min rabbir rahim. To lepang baca ketelu tapi di antaranya itu ada doa. Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Tapala mero to? Kaya betul ni baca ya bismillahirrahmanirrahim. Ya kau pura ki masa baca mengaribi ta baca Fatihah cicak kul Allah wa katallu. Kalau surat bil falak kacicak, kalau surat bin nas kacicak, ayat kursi cicak, nah perlu bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i was-sami'ul alim. Dibaca ketelu. Iya, supaya dia akan dia tu mangkali ngakariba maja. Kemudian juga tidak kena hal-hal yang tidak baik. Iya. Pak Mega tu biasa masih reati kong kata malicing. Pak ya tu lah saya tulah sakit maka tu ja. Dia apa tu napita? Tapi wai majalah dah. Nama dari yang punai itu dari mapunai nama gampai iris saya tulah sati ya nang kata malioto bali bola ta malioto nai di masusah lah sati ya tu ina tia sapat dia ti iya tawe maliki pasangi ngali nama denreng tawe mali guluka salina mekke eta lasa ya tu malioto bali bola ada sih na cicilnya tu mako na cicil na talete kalau suruh wajah tapi dia tu kagak kopen radi dia kagak. Mereka. Iya. Kemudian amalan aga Pak Bu megampang-gampang zaman nama tandre-tandre palanna. Angka tu natarongang ina bita nasabani sa nabita kana maponcho numero na umaku mega mo itinro na naya tu na. Kami ke tinro tanay tu tato. Tare ke ni gare. Tate siya tatinro kon ni. Tate siya ka po? Tate dua. Iya ko tate serata tinro. Moto ni tate 5. Tate apa? Ko tate serala ko tate apa siya jam? 7 jam. Napa matinro sih? Ko matinro 10 jam. 10 jam yang mana? Ko 3 jam matinro. Berarti 10 20 pajak tu lah nasa sesiwan ni agak tajam malian manre. Apalagi kung kataw tate pariwabo piwan ni natinro tate serapi lenoto. Napa matinro si tate si di sangan na pilima noto karebengi. Ya te tu kon na pulo na taw mamuro na patapulo ita lutaw matinro. Iya. Makanya tu ampai komeki matinro niya kang untuk deceng. Matinro ki niya kang moto masampaja tahajud. Pag tanya kang untuk moto masampaja subuh. Neka matinro masih supaya moto ka masampaja subuh. Siaga tata matinro itu dinilai ibadah karena tidurnya untuk sholat. Pada itu kumakala mereka matinro masih untuk moto menonton Pak Golo. Ya toh itu nalolongan. Niya kemana untuk agama? Padan mato ko subuh masampaja subuh ki. Suju pacapuran na sampaja subuh. Tanya kami man ni masampaja lorong.
Jadi kenro ki lo tetap menuju ke sholat. Ya nanti asa sampai tepat tuh. Tanya kami nih. Makanya niat sholat dengan niat mau sholat itu beda. Ya kau niat sholat pada saat takbiratul ihram. Kalau niat mau sholat, aku setuju baca purangnya. Makanya itu sampai beresalangnya dua. Ini itu beresalangi, ini itu mak beresalang atau sirut itu si berpisah. Makanya salam ke kanan isumpungi waktu pamulannya. Kemudian salam ke kiri napelah peseng. Jadi kau tanya kami masam paja tuh. Itu kira kau suju pacapura lagi sampai subuh tanya kami masam pajalor. Lauki galungnya tetap menuju ke sholat. Apa pura tanya kami untuk masam paja. Lauki darah tetap menuju ke sholat. Iya kau mati kau darah tanah mati syahid karena meninggalnya untuk sholat. Sama kira. Ya neriasa sampai tepat tuh nangka ada sana nabita. Maka nabita umat itu adalah umat yang terbaik karena meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Sujud pacapura na tarawih pacapura sujud tarawih tanya memang ni untuk matarawih tau memang maka majasak kaki makoto mapuasa ki makoto pasti sumpu-sumpungi aja nih rumah kada assalamualaikum lepak ni weh tepat 5 menit masam paja na pasti tengah jam magosik bangkar roki de tu les sokongi nama kira mestinya niat ya tu ampai koto mengaji biasa ki mapatama koraga akan sana jero khataman Quran kung kanana biasa pandai tema iya tu pandai tema na baca wa duha layawa kan na dapi kulong seberat binas rewa pe malakopati si bali plaming male gang ka humumuflihun na pamilodo magini parewa na teman yon na mani parewa itu namanya tahlil Quran supaya dia naletu Quran nah rewa si pemang jadi ya romatu komate berarti dia sudah berniat untuk menghatamkan Al-Quran kembali jadi aja na teman apa tatutu deh parewa jolo supaya si sambungi materu makitung pay suruh rewa tu jolo malay alif laming gang kahumul muflihun 5 ayat pertama suratul Baqarah makitung babu. Jadi aja tano betul kan tapi aku ya apa ku isa suruga tau malapa itu tinda. Dega susah aku pada narupa tau. Isa suruga itu. Katau malapa tinda cubi-cubi aku tahu maka dai de mero kasi nesang. Palai kong katau meme mapangewang nesang ele na tuju maka dai si sala ka aku mapangewang alabi di mamako. Iya tau makitong kabolaan ako suruga. Yo pwede siya sa manasay sala na to mewa nasa yan pati mewa iya tapakan jaki ahlat aku pada tarupat insyaallah talungu yang yassir wala tu asir kata Nabi mudahkan dan jangan persulit bisa suruh kata ya tuh iya tamudahkan kita urukong kagaga ta urusuk tamudahkan kegagagan nate mudahkan pak maka tega pak sidaka itu maka tak termasuk di mabih lalang yang makohe yan angkat batu kutu tangan lalang yang talagay papakai pasalama itu yang kagoro kutu batay itu tutu iyo po to mabiri batay mangudusar rin pengen lo kutangan batay sesa ang katudosa pa di napahang ito iya to polisi tidur mo kajasan lang dosa lupoy itu ya ko ruway sa na panumpan na to na lupa o to na nanoko mana ta ko to ruway na di mana je to totol rengi ya to din sa dahari taw ito niya kung kaaga na suri na bitalagay ang karupo ko lalang na suri lagay pindahkan duri di jalan itu adalah sedekah lagay iyo pwede to maki buah palang ko lalang palay ko to bango to pasangking dia sadari itu dan itu dosa besar itu. Dia sadari. Iya, tapi dia tahu kagak kodi. Nah siaga to lalo siaga pa motor makere-kere mapadisi manang. Siaga kan na tahu isus say lalan na siya soy gara-gara di taga ro gagaro. Mate ki matu na to linola mo patawe de gaga di na tahu di wasusat. Cik di bawah tahu isusai pak wat di siratu kita tertunda tama suruga untuk minta kehalalannya nanti kalau jadi kemudian apalagi kok siratu teh isusai sesok nama-nama iga deh tapi dia tuh kok penra di itu gaga bitaw nak puluh kro de gaga iya ini dia sadari tahu ya iya mudahkan
Nanya itu tahu lomengi pada narupa tahu pak salama. Kemudian agame tola. Iya ko sampajang angka tu sampajang makan jalada. Ko sampajang kemudahan sakaratul maut angka tu ko di Jumat. Namanya sholat sunat tahwini sakaratil maut. Duan rakang. Purapi mas sampajang mengaribi sampajang sunat rawatib imunrin na mengaribi duan rakang tapi pangupuna izazul pengumpuna tapi itu dibaca 15 kali setiap satu rakaat. Itu nama lampe 10 menit tajamah. Tapi itu untuk kemudahan sakaratul maut. Yang kedua ipatajangi pasagenangan ngiki buruna. Itu sholat sunat tahwini sakaratul maut. Biasa mau tajamah kapan? Ya kota nayaro sampai sunat awabin na tajamah. Anna rakana palawangan na mga ribi isay. Ya dampangi dosa 50 tahun tanah. Kemudian sama kalau kita sholat sunat 12 tahun lamanya. Itu sampai sunat awabin. Ya kalau itu lejame soso cica nasi minggu. Namoya na ko ni Juma'i bawah. Ya kalau itu le sisa si minggu sisa na nasi ulang. Ya kalau dia mau patul le sisa si ulang sisa tulan nasi tahu. Ya kalau itu le naman pati pure tajama cicak. Iya. Ya kalau dia mau patul le aja na lakut tuh. Kemudian ya kau puasa, engkau tahu tu puasa makan jak. Kau dia tu 5 puasa Senin Kamis, puasakan ayamul bid. 10 telu, 10 pas, 10 50 ulangi. Pertengahan bulan Hijriah. Iya na tu puasa nasa nabi tani gini jame pada kuma puasa sulap bujur. Itu juga untuk awet muda. Tu puasa Nabi Adam. Biasa minta jame rodi. Ayah kau dia tu le pasidakai na ton roy. Angkat tu pasidakah. Angkat tu sikiri. Ya kau sikiri. Subhanallah bihamdi dia ada halki wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Nigi baca ketelu itu yang paling berat timbangannya nasa nabi tu keserimon. Tak baca ketelu kau pergi masa pajang. Mal ponco moto subhanallah wa bihamdihi ada halkihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Tak lagi. Depa. Ya kau dia tulis pasidakkan. Ia pasti ya memang salah memang ni pasidakai kami nama tanre kega. Ia pasidakai kami nama tanre. Ia kong kata milau sumbangan ia lengi goncing on roh dita. Dia pernah kata jamin. Kami lau sumbangan kada yang kata la goncing lo ni malah. Atau ia lengi tasa ina lena malang ia lena. Ya pe ko de tulay aja tite ko tak berengi pasidakata. Kalabani rodi na patapampeng maka da bawon. Kena tu nak kada pong Allah Taala nigi ataku malenga de na bilang nga nalenga de to bilang nga prewakan. Yo pokoi gat tangina sira tu na paisoro si tema tahan. Manra se malaika. Sila dai mak deke. Iya. Tapi engkau tu pasti dah kebabu. Sering saya sampaikan ini akhir-akhir ini supaya kita bisa amalkan. Saya dapat itu di hadis agak angka taunasa nabita dia naloko pada masyar. Apa napa ibangkit kata ini palalamat tinrosa tu tema tu malah lalu pada masyar. Jampu memang elena. Jadi dia naloko pada masyar antri. Baru berjalan menuju kepada masyar itu sudah dijemput oleh para malaikat. Kaya yaro tau masidakai dia ni sangi makarani kana sidakai tau isidakai dia tau ni sangi makarani kana sidakai. Makanya Bapak Ibu sekalian ia di mampu-mampu aja nama sidak kematan rang ia tapake ia tapake na peko carana sapaki onro wadinge masidak kaki detis sangi makarani ka tau tasidakai ia tau ko ro tasidakai ia de tau ni sangi makarani maleng. Kama gampamo Pak, mereka tu pesantren ngoko penrang, pesantren nagurota, pesantren pare-pare, posidra banyak pesantren. Apalagi ko kepala korang atau panti asuhan. Tapi dak bani guruna. Maka databe Pak Ustaz yang kagana atau koto nak sekolah wad ding bantu. Anak yatim atau fakir miskin maka dak engkah, maka dak sia ke pakai majana si ulang ngoko tu anak itu makanan. Maka dak misalnya 500 sabu, kadaya pakiringan ipakai maja setiap bulan. Ia petanggungan tapi aja tapodang nga irona na kada niga sana aja to na tapasirunto ka aja to tapodangi makalaya bantu kinaro yang asa nabita tau masidakai denis sangi makalani ka tau nasidakai tau isidakai de to ni sangi makalani ka sidakai
Jadi dia kupa selesai mati orang anak yang nama su na berhasil dia nang kaniris sama kedaya dia bantu ya anak waktu nama sekolah. Itulah yang sebelum sampai kepada masyar sudah dijemput. Dia nalau antri napai malalan na jemput dibawa ke Rafiqi lala. Yo pokoknya pasti pulung iya tu tahu napai bagian ngampalo ni so tinggi balender mana mau pa ya. Dia na langsung itu. Sapaki lalang yawat dingi magampat tama suruga de nantri atau meloki tama suruga de tantri meloki ka magampa bu telu pesan Nabi tayo dahulunal jannata salam kumeki tama suruga dengan penuh keselamatan kega wala ide cetau mapeja la koridi ya kung katau masike abas sakit na paujaki tay tilaw dong ngi madece tulemo kira-kira yo puko masike ite ito makada ito siya kaparanga marana chaw sisile mo aja nasa layo lo. Yang kedua oto ki makasiwa riwat tu mamana-mana tinro na tahu itu sholat tahajud namudon rakam. Kemudian yang ketiga wajarang yang ran tahu makin rangnya deni podang bali bolata macicil motor ini palepat bisa suruga kita tulemo madodong memang tadi ko kaga tule mala cara maku mapamula-pamula na latu capada yato na cidetala. Rasulullah itu disebut Sayyidul Anbiya. Makanya bulan yang dihadiahkan kepada Rasulullah bulan Ramadan maka disebut Sayyidus Syuhur. Hari yang dihadiahkan kepada Rasulullah disebut Sayyidul Ayyam, itu hari Jumat. Istighfar yang diberikan kepada Rasulullah juga disebut dengan Sayyidul Istighfar. Sininna Nabi angkamana istighfarna la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sikirina istighfarnya Nabi Adam sana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sininna Nabi angkamana istighfarna, tapi khusus Nabi tak karena dia adalah Sayyidul Anbiya diberikan Sayyidul Istighfar. Agar nasa Nabi tak digaga pak dongan na paturu po Allah Ta'ala ban nama pamuli Nabi pamulangnya leturia menyebabkan iblis menangis sampai matanya bengkak kecuali ketika Allah menurunkan Sayyidul Istighfar. Jadi digaga patari ibalisi bapak ibu sekalian nataro sesekali rilainnya waktu na paturu po Allah Ta'ala Sayyidul Istighfar terimi matok magay makali balisi makkumani batay kumelo pa cilakai di umat Nabi Muhammad napun Nabi Adam. Tapi ang kapadongan na paturungan ni Pong Allah Ta'ala sekali saja dibaca Pong Allah Ta'ala jamin. Ya makanya Pong Allah Ta'ala napurangi Nabi Cah. Muhammad, sampaikan kepada hamba-hambaku dan kepada umatmu, siapa yang membaca doa ini sekali di malam hari, kemudian mati ya Tuhan ni, ia jamin isa surga. Ya kau baca kau suy na mati itu suy ia jamin isa surga. Iya benar ta apalah. Macila kay ko dita apalah ya. Iya tapala mo insyaallah jaminan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la adika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Taplan. Depa rewa kimatu angka manamoto HP na anak tato HP ta buka Google na patakati Sayyidul Istighfar itu akan naik di situ. Talayaro tasura na ta download eta tasura moki na patapala tapala ipa nabi tamat jaming itu Pong Allah Ta'ala jaming maka nabi ta degaga pa dongan na paturu Pong Allah Ta'ala na terni belisi na sabab memo Pong Allah Ta'ala langsung jaming ya komeki ijaming sa suruh ko Pong Allah Ta'ala amal kami doa saya mengatakan itu pendek Pak. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ladika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Iya mina malampe ko deni apa lah. Iya, nama lampe mo kulo Allah na iya. Iya. Saya kira itu yang penting saya wasiatkan terkhusus kepada anak-anaknya almarhum dan almarhumah. Eta siara-siara wiki buruk na tomatota de na pada tu kumilaw domi ne ko tolo masyara maga akali barakan na reko angka tomatoto dilay SMS mi to litalipo ngimi sama itu mengirimkan doa si bahawa na reko tolo siara begitu ibaratnya dengan orang yang meninggal kemudian diziarah
Nasaba tembus tu pakitan atau matene naita ki okolino alena almarhum itu tembus ke dunia pada lebak tu tau matinroy ko manipiwi makita matana tapi tatutu ko matinroy tawe tapi makita matana ko katulutulu marengkalinga do cilin atau matinroy itu ko katulutulu tapi kenapa bisa dia tidak melihat kata tutu matana te ko matinroy itu tapi magi nakita ko katulutulu makole bak tu tau dalange lekuburu dia bisa melihat ke dunia tanpa menggunakan mata lahiriah. Ya na tunakala nabita an-naumu akul maut. Ya tu matinroy masih surang si bamatiangan. Ya ko meki misangi pacala kuburu ya kong katau matinro katulutulu igasa, katulutulu nalalungasu. Ya ko moto imapat di mana ngalelena. Tapi tidak disentuh jasadnya. Makole ba tu toy lalakuburu bisa disiksa tanpa disentuh jasadnya tapi dia merasakan sakit. Ya na tunale akal barakan nabita tau matinroy sebagai saudaranya mati supaya tali agurun. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.